No, fiona fo fitarai. Ia, o lea ua maua atu la fōringa tamua mai le tō o whaasale le anga numero tonu. Ia, sau noa wawanoa mota. O le inga mai whaafitai le tua. Tātou ria mai fo e nei asolona. Tolu le tātou fontanga. Mo le tu whamalo mai whaafitai i le lawa pale ma le on sai o lau fionga. I le whangwhitalai. Tātou toa inga ruenga le tātou mauta. Ia. Sa tau tua fo ian le la whaamore fo le whaamarulu ma le. I lau fionga te tai el malo. Pera wisa mai tau mai. Ia, o le anga lava i o mātou sui e lango wanga ruenga le tātou malo. Ma ruenga lau fionga le whangwhitalai. Watu se mātou sau. E watu la fono iai. Eu te ropo a mea sa musu e uri e o me ele musu. A sa o siria tu ia ia pa pe o la ele la fono yo ia. Ya matou ia e ai e fa pena a tonu fo e tulanga le sa va pe mai ma te te tu la fono le ai. Fa stai do fiona. Eu ira ko se le fonga sa fa your precinct. Tai le na mai le va no ai va tu ma tu manatu. A to vai fo e manatu sa va tu mo se fo nei tu malo. E lango i mele le ai le tu la fono. Ya tonu fa ali te isi va ngale o fotuanga sa va tu. E pe vai ngana na ona fa mau foi. E le i o mai nei tu malo va pe mai am tu te tu le ai o fotuanga tu natu. Fa malu lu tu ai lo fiunga le para mia para ku sa mai tau mai le ai. Fa stai foi la pa le lo fiunga fu te lai man ta moto. E se fai atu swam taranga pupu ile tu la fono e pe tu ile mai fa tai lo fiunga le minsta. Sa ta sin nei tu la fono pe fo na tatu tano ai e tatu seminasa fai tau a tele mai ai nga le fo ia ma tu la fono le mai atu nei ele tatu faltu pe tu ton e tu langa le o le tu la fono e anga ia tu a wale manuia o tatu tangata ya ai mai se fo tu langa le fatino ina o tatu business ala manuia tatu tangata sa loe ila o foi tau atu tu la fono malona atu anga whaafitai. Whaafitai o lea ua ofi mai tu la fono lea. E pauare mea sa te patau la i eiro ne sui. O vaenga i olo tano me tu la fono i le lisi wha leo. Ma le lisi wha tapula. O pisi nisi. E mwhai ona whaatino ina e tātu tangata. Whaftai o loo tatala lewa noa e ofi mai ai tangata mai whafo. E whaatino la tau pisinisi tono le atunu. Pe fuan sa no manino le fionga pare mia le ai e mana o mia tātou investors. E o mai tonu. Hapena ana whaatino la tau atinai. Mo mua e atinai e tātou malolona lua mo inga lue ngā tangata. Nei o tātou tangata. Ia tonu fo e whaititi aire e tūlanga rea o le awatuina o tātu tangata e whawhainga luenga i atunu mamau. Sa i ringa o manu ia ainga. So ia au lalo nei sui te langolango inga tele tūlanga rea i le ofi mai o pisinisi tele. Pisinisi la popoa pi o na tano mai le malo. A o le mta upu lea i lisi wha leo leo. E leo se mta upu fōura o whiunga le. O whitalai. O wa tere tau sanga o langa mai ele au fai pisinisi le vaenga lea. O lai mele mai tau te minei. E mo iro tātia ila alo le lisi wha leo lea mo o tātu tangata. A me moni lau. Ia wa tele ina le uista ia tūlanga lea. Ai sea. Tele o awai nei le lisi na iei o lo iei vaenga iono. O lo iei ia vaenga iono. O pisinisi e whai ai tātou tangata. Wa ere to mai e whai ai. Ia tele te mina i mai taula o fionga whangwhitalai. Ia wa tele ni whaatino e tangata mai whafo. O tele ta ua fwoi sei tu ainga po ai tu inga tangata langa nei. E le whapea nei o na o wane a le mamalu o le atu. Le atu no mai saina. Le na o saina. E ai fwoi isi tangata o lo whaatino pisinisi ia. So e whapea nā se tala no atu o lo whaatino e tangata mai whafo. A o le tātia tātou tūla fono.
Rona winga la, ua ititi ai, lea wanoa e whaatino i o tātou tangata, tātou business. Ma mawai tātou tino e tupe. Tatala pe lea wanoa e o e whai business la po, manufacturing. Ma tūlanga whapena, mawai ngā ruenga. A o vaenga ia la haiti ia. Whaaftai lea whionga ni minsta. Leo mai tau watu. O mana ia tele whaatulanga nā mara tūla whono nei. Mana ia tele pui pui ai business ia, e whaatino ai o tātou tangata. Mole manuia o lātou. O lani mele tupu teimi nei. E lai sene le business lai titi lalo le ngol tangata Samoa. Ai lātu e se tangata le tū mai ai. Wala ua whaatau taia mai e tangata mai whafo. Ia ane isi mea le angai i lau mai tau. Ia ole au whainga ruenga. E te lātu ia ua tumu fo tangata mai whafo. Ia awale jai ia emese ia tūlanga i whaloloa. Retail, wholesale, tūlanga whapena. Ia pe o ati nae ia, ai whawhetai o lewa sautu la whono nei. O te langalongoina fo tūlanga lea. O lea le ave ese mai e le lisi lea mai lalo le tūla whono au tū. O lea la mai lalo i tūla whono ia regulations. Ma toe ilo, every 2 years, te ilua tau sanga mai le ilo. Pau fo ia leo whaafonga mai, fo ia le au whai pisinisi mai la tau le malo le tātua tunu. Ia, o lea ewa noa mea siri, o lea la whaanga solo tanu anga tula whono ne. Wala uia mai tau. E le ngata i le ono lea. Ai ta tau na tere nisi pisinisi o lo whaatino e tau tangata. E ta tau na wha ofi mai tono lisi lea. Ia ta ofi e ia pisinisi i e whai e tātou. Tau na siri atu. E le ngata le ono lea. E mea nai tā wai fo ili whaatano noa au whai pisinisi ia male malo lea tunu. Ia mai tonu ia pisinisi ia langa ale ta ofi fia temin nei. Ia o tate manu ia wanoa e whai pisinisi tātou tangata. E ai le hamtalanga le sa whai le aso le wareolo i ai le tātou vaenga le ofi mai ai au whai pisinisi lalo si tseni. O le tataro i lau whiunga le minsta, wa le sautu la whanona o le citizenship, e molo le sene whai pisinisi ai. A sau wale le tangata whai pisinisi investor, e investi tono pisinisi la poa. Make sure e whaawawa i na. Wale isi tangata e sau e amata mai mea la poa. Ai molo si tseni, ia oso mai loa ngava ai lalo le, o le reserve list leo lo wha leo. Mole anga i ruma wale ai i atu ele i oti ai tatu tula whono i vaenga ia. Wale na manino sa unuanga fo i whanau longo atu i la forsanga. O vaenga umai ia lo anga i ai fufuanga tatu malo. E whaftai tele ai le tulanga wo iai le vaenga lea. O le sa mau wale sa unuanga le minsta tupe mau. Pe ono se lau mo tupu pisinisi ia e wanga va ai le Tims. Patai wa lea wa umar fola sia le tatu pakeki. Oro ia le surplus, wale tupe tue mana o mia, se lau suma 5 miliona. O lea ngafo i lea o le telo pisinisi ofi mai Samoa. A o le fola sanga foi olo iai, a le whionga le minsta. E mo i toa tele la tu e anga va i le vaenga leo le Tims. E toa la iti la tu o lo restala. Ia o te tau sanga i lo whionga le minsta. O a uma pisinisi fou ia le aufi mai la tu la fono lea. If they are supposed to be teams, anga va i lalo tatu vanga lea, ia. Pe la na anga i le ngaruenga le malo. Make sure ia whapena na haola tu la fonga. Le stala le lalo tatu teams. Whaftai o lea langolango furi vanga lea o le awareness. Io le walo ia vanga tu la fonga i whaala wiloa ai. Io sui fofutalaisi a vanoa ka mole. Ia. Ma le sui o lo saunoa lo whau la vea minsta o tupe maua, tu atu lewa no lo whionga E minsta. whamalo sui mamalu. E le sea nganga e whalawlawe le saunanga matango fi e le sui mamalu. Pa ua le tasi el mea na misi me team. I nei manino ai. O le teams. E ono se lau, ono se fulu lai le stalai. Anal se lau, fa se fulu montu. O lo comply. O mea lana tau ai manino lei. Dan se lau fa se fulu lai comply rowing. O le si fa se lau montu. O la tau su e pula mo le comply ma fua mai. O invoices ma whainga lako accreditation lato system. Ilo comply ma le tula fondo. Whaftai mo la mroa whaftai.
Malo whaftai, ia tuatu lewa noa e whawau saunoanga, whasale langa tōru. Ia, after tele lo fiunga ni sta. Mam namar vaanga le sa le ya. O le winga la o le manato nei tu malo. E se lau mon tupu na le stala. Ai ono se lau e tauna fai la tu teams. O no winga ya o talo na. Fe pe fa pe le stala umar vaanga le lo fiunga fuftalai. Lo no winga le atota sanga e molta tu se la su family ona le tu tulia wa fa atolta tu budget. Whaftai foi malo le wau tatu budget. Tasi piliona ma le lua ta 1.2 1.1 le way el team nei. La fiunga le il fon fetarai ia ole tu la na le tu malo e pupu wa after tele mo le no mo tu na mai a so tuanga na mo le tu fa malo le fiunga le mista mo tu la fono pa wala mea tatu vai tatu lisia ia make sure ia papena ona fata no tatu malo tatu atunu ina papena ona fa la treina lisi le wa tele business o fai o tatu tangata ia pete ane wa mata na threaten na o ia to mai fafu sa mai fai business la po io fa solo te vanga right ia ole to tala la usionga alesa pa o ia tia ole vanga le ai i la le so nafi o trato nafi ia e mole tuai fa maro te le fa sanga fa sal le numero fa i la usionga te mama tua fa sal le numero tolu te peatu haftai moro tu le mai ia o mama na mano te le tu le mai ia mole foi fa malo i la usionga su sa fatasi ia mano tu le mai il fono uso per mene ia fa malo mo te foi me foi tona mot lo nga fa lo ia mano fono uso samo Malo whaftai sao noa whasale langa tolu, ia, le tele lava sao noanga, ia, o tima inga, malapta inga, e popo waifo, le tu la fono tau whaofili nei, ia, ele ia se isi tu le anga ia iluma ina, ia maua ile file mu, ia ma se sao tu la fono awasa, moa maon tangata nu, malo ilo sao, tu atu